Halo semuanya, welcome. Wow, apakah ada masalah dengan koneksi ini? Halo bro, welcome semuanya. Tunggu ya, lagi proses kita open dulu game FIFA-nya. Halo bro, welcome semua, welcome, selamat bergabung. Selamat pagi. Selamat hari libur teman-teman. Udah pada libur kan? Koneksi internet di HP saya jelek banget sih. Sabar ya, saya restart dulu HP saya nih. So, silakan yang baru bergabung di like dulu live streamingnya. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Assadiqulhaq. Oke. Lauren, siapa nih? Lauren Valin. Halo juga. Kita absen dulu ya. Ada Fazri Nur Fadilah. Halo Bang, kemarin apa nggak live lagi Witan? Nanti Witan bro lusa. Besok kayaknya. Iya. Ya besok Witan. Soalnya sekarang yang berjalan tinggal 3 series doang. Witan, Real Madrid sama
PSM. Ya besok Witan. Tegar, waalaikumsalam. Halo. Muhammad Nur Hidayat, halo bang, selamat pagi menjelang siang. Halo bro. Azim, halo juga bro. Nono, halo selamat pagi. Muhammad Rafli, halo juga. Ya ini koneksi HP saya sih yang bermasalah. Bang pakai controller apa? PS4 bro. DualShock 4. Korsa Firdaus, waalaikumsalam. Yasdakun, halo selamat pagi. Ismail, waalaikumsalam, halo. Ya, jadi untuk Psm Makassar sendiri kita sudah memainkan pertandingan perdana BRI Liga 1 kemarin di episode ke-3 ya. Ini udah benar kan episode ke-4 nih. Tempat Subathon Day 5 part 1. Oke. Udah benar sih harusnya. Terakhir kemarin episode 3. Coba saya lihat dulu, kita cross check dulu ya. Ya udah benar sih ya. Episode 3 kemarin itu kita udah mainkan pertandingan menghadapi Madura United di pertandingan perdana BRI Liga 1. Dan anyway, kita juga udah main ternyata di ini ACL ya, AFC Champions League. Jadi luar biasa banget kita bermain di ACL cuy. Dan habis itu ya semoga kita menang di sini ya. Walaupun kemarin di pertandingan pertama ACL itu kita kalah 5-1, terus kita menang 7-1 di pertandingan kedua. Nah nggak tahu nih pertandingan ketiga nih, ini juga menjadi penentu nih. Apakah kita lolos atau enggak? Kalau kita menang lawan Mumbai sih, bisa jadi kita lolos ke belum ACL itu kalau nggak salah 6 ini juga 6 apa tuh namanya, 6 pertandingan grup kan, nggak salah. Geo, halo. Gamer sejati, halo juga. Bang, CAREERMODE Persebaya dong bang. Ya nanti kita bakal adain polling ya, jadi ditunggu aja polling di tab komunitas. Kita bakal adain polling CAREERMODE lagi untuk penggantinya Castle. Itu kalian stay tune aja di tab komunitas, nanti bakal ada polling juga. Nah untuk sekarang kita polling Liga dulu nih. Saya polling barusan di tab komunitas, yang belum ikutan polling silahkan ikutan aja. Itu saya minta kalian memilih apakah kita main di Liga 2 atau Liga 1. Habis kita polling Liga, baru kita polling tim. Robi, waalaikumsalam, selamat pagi. Beli pemain keturunan Indonesia bang, misalnya Hilgers atau Jordi Amat. Ya nanti kita lihat aja di bursa transfer musim panas. Time's up guys, thanks for your questions. Oke, thank you. Oke, ini dia, kita bakal bermain menghadapi Mumbai City. Dan line up-nya seperti kalian lihat di sini. Untuk formasinya ya 4-3-3 formasi utama kita. Dan untuk Wiljan Pluim di sini lagi tidak fit ya, stamina habis banget cuy. Jadi saya bakal mainkan camp muda kita si Rian Firmansyah yang sorry. Dan Firmansyah sekarang usianya berapa ya? Mana nih? Camp RW juga dia bisa sih. Mana keterangan umurnya nih? Camp RW 66, right foot, skill move, moral, power. Ya udahlah, pokoknya itu masih muda sih harusnya. Oh ini nih, di bawah cuy, 22 tahun ya, 22 tahun. Rashid Bakri kita bakal ganti dulu. Stamina juga pak habis. Arfan, aduh nggak bisa ya.
Santotan. Banyakan CDM sih kita ini. Farhan Rahman. Oke, wait. Kalau begitu saya bakal coba ganti formasi dengan satu CDM nih. Nah. Wait, kalau dua striker sih janganlah ya. Nah, kayak gini ya. Pakai dua CDM. Nah, di sini kita naikin si Cam, kemudian untuk CDM-nya Arfan aja sih. Kita naikin juga si Fajar Handika. Kemudian untuk striker saya yang dulu. Nah, si Yakob kita ganti dulu dengan si Yanse, enggak si Rizky Eka dulu. Rizky Eka juga enggak terlalu full stamina. Yanse aja kali ya. Yanse bisa RW kan juga. Nah, Yakob ini saya jadiin striker sih. Soalnya kita nggak ada backupannya si Jansen, nggak ada striker lain cuy. Jadi wajib si Yakob ini jadi backupan gitu. Kiper nggak usah bawa Saiful ya. Saiful usia berapa sih? 27. SKK aja saya bawa naik. Kemudian untuk center back, right back juga. Kita mesti rotasi habis-habisan nih. Tova. Bentar, pemain senior satu Zulkifli aja dulu masuk. Asik. Erwin Gutawa masuk, kemudian Abdurrahman juga kita bakal ganti dengan Jitra ya. Anjir, habis nih back kita nih. Saya bawa Zikri juga. Waduh. Parah sih, padat memang jadwal tuh, jadi susah. Oke, segini aja mungkin line up-nya ya. Halo Surya Dirgantara. Polling Liga ditutup jam berapa, Mas? Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Go. Mumbai City. Kita play match. Come on. Patrick Wanggai, kayaknya kita nggak usah datangin pemain-pemain yang seperti Patrick Wanggai sih. Ini pemain baru yang lebih fresh. Oke, ini dia. Tuh, oh ya, Zulkifli udah mau pensiun memang. Silakan yang belum like videonya di like dulu ya, bantu tembuskan 100 like. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu. Woi, kita main di Andi Matalata Stadium. AFC Champions League di Andi Matalata. Ini dia kedua tim sekarang sudah masuk ke lapangan dan posisi sementara PSM di posisi kedua di AFC. Apakah kita bisa mampu mempertahankan posisi kedua? Kalau bisa sih ya kita wajib dapatkan 3 poin di sini. Ini dia PSM. Wait, kita mesti ganti ini juga nih. Bentar. Kita mesti ganti scoreboard. Soalnya itu scoreboard dari Liga 1 tuh. Default aja. Dan logo TV-nya juga kita ganti ya, nggak usah Indosiar. Karena ini AFC Champions League. Kita ganti mungkin Soccer Channel. Jadi bayar Liga 1 baru Indosiar. We all get to that age where it all becomes a little bit harder on the body. He's starting to get to that age, so I wouldn't be too surprised.
Bang minta gamenya. Wah, gak bisa bro. Itu download sendiri. Nggak bisa dioper ya. Karena ini gamenya game digital bro. Download sendiri sana di Steam. Beli pemain lokal yang rating stamina-nya bagus bang. Ya, target memang kayak gitu. Pemain muda. Yoi. Mumbai City saat tinggal lawannya Muhammad Nawaz. Wah, ini pemain-pemain yang saya tidak kenal sama sekali sih. Oke, kita mulai kick off babak pertama. Aduh, logo Indonesia-nya belum ganti lagi. Gorgeous. Paul. Johnson, waduh. Nice. Pian. Aduh. Ini kayak lawan Manchester City kita. Wah. Waduh. Tidak dong. Aaron Gutawa. Offside. Ya, offside. Aduh, terlalu jauh tadi yang. Nah, udah berubah nih. Logonya menjadi Soccer Channel Live. Inman. Ewako, mantap bro. Ewako PSM. Agak. Udah beratur banget dah. Inman. Berbahaya, kosong di sana bro. Oh, kena tiang. Mirip banget ya jersinya Manchester City warnanya gitu. Aduh, Erwin. Astaga, Rian. Gila sih, di AFC kita main rotasi. Susah menangnya kalau kayak gini. Hilmansyah. Zulkifli, kelamaan antum. Oh shit. Good save, Hilmansyah. Orang mana bang? Orang Makassar bro. Download gamenya di Steam bro. Ketika aja Google Steam, itu udah muncul langsung. IR, waalaikumsalam, halo. No. Wih, tipis banget. Berantakan passing.
Inman. Inman ya, nah, Inman. Oke. Oke, Heron Gutawa. Aduh. Oke, beli. Astaga. Kenapa sih? Ya, sponsornya eFootball ya. Konami udah nyerah jadi saingannya FIFA. Mending dia jadi sponsor katanya. Come on. Gila, di sini diserang habis-habisan kita nih. No, robek gawangnya. 1-0. Memang berat banget di AFC. Kita belum siap sebenarnya main di sini. Dengan materi pemain yang kita miliki ya. Madrid kemarin udah, bro. Halo Dika Saputra, Iki halo juga. Kirain abang orang Padang. Wah, mirip logatnya orang Padang ya? Waduh. Ayo. Apa-apaan itu? Gak kartu ya? Kaspar Malindir, halo. Ini PS5 atau apa? PC bro, laptop. Ferdiansyah, halo. Enggak, baru mulai pertandingan pertama nih. Yolah, PSM. Imbang aja dah. Kalau memang nggak bisa menang ya, setidaknya kita tetap di posisi kedua. Terko Jansen yang, waduh, tapi tendangannya memang yang paling oke sih. Rian. Aduh. Masuk bro. Aduh. Sayang banget cuy. Tuh. Masih off target tendangannya. Angulo. Nah, Selamuddin. Jansen. Kepancing lagi. Astaga. Wey. Firmansyah gokil. Hampir aja dicip. Udah dicip sih, tapi untung aja nggak lolos. I think most fans would be pretty happy with this man's display so far. Well, I thought he had a really effective first half. Not only did he get the goal that gave them the lead, but he's Jangan pemain luar, Pak. Mending pemain Indonesia saja yang kita datangkan nanti.
Tapi masih lama ya, ini baru bulan pertama kita nih. Nanti kita bahasnya di bursa They transfer. make one of these passes count. Possession one. Tuh, And Fernandes. anjir nggak bisa. Plenty of running room in the wide position. Very timely interception. Apaan? Well, there's been a lot of speculation as regards Astaga. this transfer and whether it would go ahead. It's finally been confirmed, Stuart. Well, he'll certainly bring much needed experience to them. Let's just hope he's still got the legs to have a real impact. I think he'll do well. Angulo. Could be dangerous. Precise ball movement. Oke. Ya dapat. Aduh. And teammates to play it to. Foiling his opponent completely. Masih belum ada perubahan. Kick it is. Let's see if they can put this to good use as they try to add to their advantage. Di babak kedua kita masih sama aja sih. And time for the change now. Prediksi apa tuh? Indonesia Singapura 2-0 untuk Indonesia. Mudah-mudahan. Can he deliver it with accuracy? Kalau main AFC pakai 5 back bisa sih. Coba nanti. Tapi ini juga udah lumayan bertahan ya formasinya, cuman ini kesulitan emang. Aku, come on, Janze, masuk bro. Astaga, what? For the equaliser. Well, I'm not sure how he's missed the target from there. That's a poor effort. Itu masih nggak gol. Yohan Fritz, halo. Bang, Master League Persebaya lagi dong bang. Udah bro, Master League Persebaya. Ngapain diulang? Kecuali ada PES 2022. Kan nggak ada. Borges. Masa main di PES 2021 lagi? And Fernandes. Oh, good strike. Well, he Lagian di PES belum update dari Liga 1 sih. Well, it's a decent effort, but I don't think it was Scoreboardnya ever masih the top of the Shopee. goalkeeper. Jadi males mainnya. Yan, saya tadi, aduh gimana sih? Peluang emas tadi itu peluang terbaik kita sejauh ini. Ini bisa cam gak sih? Oh bisa ya. Oke. Jansen kita jadikan cam, kemudian Yakob maju striker. it away. And space for them here on the flank. Oh, Hilmansyah harus kerja keras. Plays it back. Time just charged Alvan. magnificently. Now he must favour the cross. Oh, is he going to be punished here? And a decent save. Full credit. Time for a change then. Oke, pergantian pemain. Yakob Sayuri masuk. And he's fired over the corner. Oh, He didn't trouble the goalkeeper. ke atas Mister Gawang. Straightforward chance, you've got to say. Udah menit 72 nih. Belum ada gol balasan dari PSM. Possession changes Oh. hands, the interception there. Just 15 minutes remaining. Fernandes. Well, they're keeping their opponents moving and guessing. Angulo. Went sailing over the crossbar. It's a moment he'll want to remember.
Saya baru pulang ibadah Natal, Bang. Oke, Bro. Bagus, rajin beribadah. Well, they have the Yanze, Anda saya ganti ah. Terus ke Eka coba. ball once more. Losing possession a bit easily. 10 minutes left for play. Will it happen for them? Spot on with that tackle. Well, the fans believe there's hope here. Can the players respond now? Counter-attacking very much an option. There's so many possibilities, but it didn't happen for them. There might very well be. Aduh, betul. And the margin just one. Tuh kan. Back high up the pitch. Kan ini kotak loh, tapi di umpan cuy. Kotak kan harusnya buang, Pak. Buang bolanya. Kenapa diumpan? Kalah nih. Well, here's the replay, and just look at that power. That's almost unstoppable. That's a great strike. Oke, 2-0 cuy. Gak ada harapan. AFC. Well, a second goal for them here. Janssen. Oh, they have it again. Borges. See. Oh, he looks threatening. Decent cross, but nobody in the vicinity. Oke, itu dia full time. Here's the final whistle. Not what the home fans were hoping Kalah 2-0. was kicked today. Defeat for them. Waalaikumsalam, Hafiz Ahmad. Halo. Individuals and as a team, and they didn't deserve anything from the game. Need a much better display next time out. I think it's accurate to say, Stuart, that this man was the light bringer for his side. Yeah, he'll be happy coming off the pitch. He worked hard, he was always involved in the game, and he scored a very good goal. That was an impressive performance today. Oke. Kita lihat dulu seberapa besar. Oh my god, mereka punya 15 shot, 56% possession. Oke, kita hadiri dulu post matchnya ya, karena ini pertandingan besar juga. Terus pula juga kalah ya, memang susah dia Pak. Masih terlalu dini kita main di sini. Baru musim pertama juga. Ayo silahkan yang baru bergabung di like dulu live streamingnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung juga di channel ini, silahkan di subscribe dulu karena kita lagi ngadain giveaway uang tunai 1 juta rupiah persembahan dari Hermano Reki Putra dan juga Mitra Asuransi. Jadi siapa tahu aja kalian beruntung akan ikuti giveaway-nya. Halo Anthony, waalaikumsalam bro, halo. Ya, jadi itu dia untuk match ketiga kita di AFC. Dan sekarang ya kita berada di posisi ketiga. Selisih 1 poin dari Mumbai City, sayang sekali. Padahal kalau imbang tadi kita bisa tetap bertahan di posisi kedua, namun kita gagal.
Dan di sini kalau kita lihat juga pemain-pemain tim-tim dari Liga Indonesia seperti Bali posisi ketiga juga, Persipura posisi 4, kemudian PSM posisi 3, Persebaya posisi 4 juga. Gak ada nih yang posisi 2 nih. Tuh kan gak ada. Aduh. Dan padat sekali jadwal juga di bulan depan ya. Ada di sini untuk pertandingan terakhir bulan Februari kita bakal berhadapan dengan Barito di Liga 1. Ini kita mesti ganti lagi dulu scoreboardnya. Kita kasih ke BRI Liga 1. Oke, untung aja di sini pemain-pemain utama kita udah pulih ya. Udah stamina udah bagus, tapi Ilhamuddin saya ganti dulu dengan Saldi. Aaron Gutawa kita ganti Sikri Akbar, Roli juga masuk ganti Sulkif. Azka Fauzi atau Rizky Eka aja sih, Rizky Eka dulu. Dan starter saya kasih si Yakob dulu ya, starter. Striker. Oke, kita mulai aja. Barito versus PSM. We simply have to focus on this man. 4 goals in 3 games. You can't argue with that. The action is live. Next. And welcome to a game. Ini dia, PRI Liga 1. Every reason to believe this will be enthralling. My name is Kita main di Andi Matalata lagi. Dan deras ya. Loh. Tiba-tiba putus ya koneksi sticknya. Ayo silakan di like dulu, bantu tembuskan 100 like teman-teman. Baton Day kelima kita part 1 hari ini. Wah, udah 5 hari ternyata. Waktu juga masih lama. Bang live Persib dong bang. Nanti bro, kita adain polling nanti, sabar aja dulu. Ikutan aja polling di tab komunitas dulu tuh, biar kita polling Liga dulu, Liga 2 atau Liga 1. Kalau Liga 1 menang, ya kita bisa polling lagi tim. Oke, kita mulai. Kick off pertama antara Psm Makassar versus Barito Putra. Tim.
Yakob Sayuri. Interception to snuff out the danger. Ya. Tantutan. Aduh. Well read to ease the pressure. Nice. Good job. Good vision. Well, it all No. counts for naught. Astaga. Kasih di Bakri. Oke, Taldi. Masuk bro. Oh, kapten. Yes. 1 gol. Ya, seandainya kita pakai tim inti tadi di AFC ya, mungkin ada peluang juga tadi. So athletic. That's a dynamic. Ada peluang menang, Pak. Bang, kalau mau pas bursa transfer udah buka, datangin pemain free agent biar hemat. Ya memang sih, kalau nggak mau keluaran duit ya, kita cari pemain free agent. Well, the ball is moving once more. How Lutfi. important will that opening goal prove to be? And great use of the ball to keep possession. Tuh, In the right place to intercept. Hashim. Oh, bagus banget. Absolutely spot GK. on and they keep the ball. Aku saya. Oh shit. Apa Rizky Ripora? Oh, 6. He read it well. Dangerous looking attack. And a tiny challenge. Tantutan. Kasih lari aja tuh si Saldi. Woi. Mas Saldi kencang banget cuy. Shot. Wah, Just narrowly wide. Well, it's Taldi. from that range, but I think the keeper had it covered. PS berapa bang? Bukan bro, ini mainnya di laptop. Di PS. Ini ada itu. Kalian ayo vaksin situ ya. Ayo vaksin. Anjir. Giving the ball away. Chan. Yakob Sayuri, Yakob. Oh, Yakob Sayuri. Relaxed and confident. And not giving the 2-0 PSM. Itu dong Mas Yakob. Well, let's have another look because this is a goal they have thoroughly Lihat. deserved. They've played really well. Tendangan so kaki far. kanannya sangat luar biasa. Wih, senang banget nih manajer nih pasti. So 2-0 now. Ya kita lumayan bagus sih di start awal BRI Liga 1 ini. And a good tackle. Kalau menang lagi nih kan berarti udah 6 poin nih. Well, the hosts, Bisa. as you can see, have enjoyed so much possession and they've made good use of it. They really have played some good attacking football. Nice. Scoring more. Rizky Eka. Yakob lagi. Oh my god. Kali ini kipernya berhasil menyelamatkan. Dan di shot. Oh. Tremendous defending to stonewall him. And the counter looks on here. Options available. Kahfi. Still can't believe that didn't go in. Oh, kosong sisi kanan tuh. Oh anjir. Dia nggak lihat sisi kanannya pak. Sisi Bora. Aduh. Can he put Offside dong. Offside ya? it by the goalkeeper? Ewako PSM. Yakob diduetin sama Yanse bang. Yanse lagi Kamina lagi istirahat doi dia. Karena habis main di AFC Champions League pertandingan sebelumnya. Jadi kecapean. Jadi istirahat aja dulu. Mungkin nanti kedepannya bisa bakal duet. Can he take them on and beat them? And options in the centre.
Tapi memang untuk musim pertama ini kita nggak terlalu ngarep banyak di AFC ya. Karena memang kita sebenarnya belum siap di situ. And a significant block following that cross. Makanya saya lebih fokusin di BRI Liga 1 dulu nih sama Piala Indonesia nanti. Soalnya target awal memang di musim pertama ya itu. Kita belum siap sama sekali di AFC, tapi karena kita udah main di AFC ya Over it gak comes. apa-apa. Kita coba aja semaksimal mungkin. Mudah-mudahan siapa tahu beruntung. Siapa tahu bisa menang juga. And he's beaten him here. Not so fast. Did well to make amends. Oke. Beautifully Apa? disguised ball. Coba lagi Yakob. Yakob. Oh, Yakob Sayuri cuy. Lihat. Brace doi. Asis dari Julian Fluim. Morgan halo. Maksudnya orang Indonesia mas, makanya nggak offside. Bisa gitu ya. Kontrol bola yang sangat baik dari Yakob. Luar biasa. Tidak sia-sia kita menjadikan doi striker juga di sini ya. Saya Yakob sih udah ada fix saya jadiin striker, udah bukan winger lagi. Blistering first half display. 3-0 bro. Wow, BR Liga 1. He continues his run. Zakar. Babak pertama udah 3. Udah 3-0 aja, kartu kuning. The referee has got to have a big think about it. Well, the referee not messing about. He's cautioned him. Well, it had to be a yellow card, and he knew it was coming. Almost at half-time, and they're making home advantage count. I think it's fair to say. SKK? Stuart, Aduh. your thoughts? Well, when they play like this, they're such a good team to watch. Their passing, movement, and finishing have been of the highest quality. If they continue to play at this pace for the rest of the game, who knows how many they could score. Yawan, The danger is still there. Tantutan. Problem solved for now. SKK, come on. Oh, kosong banget tuh sebelah kanan, di sebelah kiri tuh. Let's go. Saldi. Technical excellence to finish that one off. Pantai bang, come on. Repertoire. Idi. Terlihat ya lini belakang dari Barito Well, here's the replay, and just look how quickly they terlalu break sedikit once they tadi. win the ball back. Terlalu maju mereka ke depan semua. Making for a comfortable Giliran di counter ya It's a gitu. really great goal. Ya nggak ada AFC Cup sih di sini kayaknya ya. Yes, tahu saya cuma AFC Champions League. Bang, cara main FIFA Club Indo gimana? Mainnya harus di PC bro. Terus kemudian wajib install mod dari Liga 1 yang dijual sama Irfan Lana. Silakan yang baru bergabung, silahkan di like dulu live streamingnya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Ayo kita road to 30.000 subscribers. Dan kita bakal ngadain giveaway uang tunai 1 juta rupiah persembahan dari Mitra Asuransi dan juga Hermano Reki Putra. Oke, And now they get the ball rolling. kita lanjut babak kedua ya. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Waduh, sekarang tuh sih. Nah, Pass could be troublesome. He's in Tanto defence here. On his own with only the keeper to memberdarkan diri cuy. Stuart. Well, he went for power. Muhammad Yandika, waalaikumsalam, halo. That's why he's missed the target there. Well, he's had his name taken by the referee. Well, he knew he was going to get booked. It's a poor tackle, really. Gila udah bisa 5-0 padahal tadi. Si Sutanto memberdarkan diri. Sutanto. Udah mulai kasar nih main ini. Umpannya kayak gimana sih tuh?
Wah, hat-trick bro. Waduh. Well, it's a top-class save Sayang sekali. from a top-class goalkeeper. That's absolutely brilliant. Kaki kiri Yakob. So the corner played into the box. Masuk. The keeper has possession of it. There's been so much Ya, ugal sekali speculation memang. of whether the transfer will Ugal go sekali ahead, si Yakob. but it will go ahead, Stuart. Well, he'll certainly bring much needed experience to them. Let's just hope he's still got the legs to have a real impact. I think he'd do well. There wasn't much in that offside decision. Could have been in Nah, ini business. baru nih. Offside. Abdurrahman. Oh shit. Tan. Is this the Masuk bro. Astaga, susah banget akurasi. He struck it quite nicely, but the Bentar. Saya istirahatkan Willian ya. Mana si Jansen? Jansen kasih di ini aja. Cam. Oh my god, sorry saya lupa tadi bawa cam aja, cam cadangan ya. Habis ini kan AFC lagi nih. Rashid bisa sih. Saya turunkan dulu ya. Ini ke bisa di CDM nih. Harus turun lagi. Bisa ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, tanda seru kayak gitu. Kemudian Goli saya masukin ganti Hashim Kipu. keeper was always in control of the situation. Jawab pergantian He knew pemain. that was going wide. Well, they've decided to make a change. Aji, waalaikumsalam. Banyakin penyerang aja bang, pakai 3 back aja. Oke. Tapi kalau udah menang kayak gini sih mending kita lebih ke defense aja. Yang gede juga. Saya istirahatkan juga pemain inti. Oh bagus juga release-nya si Rizkora. Nah, Jansen. Kali ini harus masuk nih Jansen nih. Astaga, astaga, apa itu saudara-saudara? Masih nggak masuk bro. Yakob, itu dong, lihat Yakob. 5 gol. A special moment for him. 5-0 PSM, gila. Kita ngamuk sekali di BRI Liga 1 ya. Well, as the replay shows us, this Okay. is the way to beat tight marking. Just look Bisa how it lebih turns sebenarnya the ball. dari 5-0. That's a fantastic goal, you have to say. Kalau shot on target kita banyak. Tadi banyak yang kena tiang lagi. Ada yang naik tinggi banget di atas mister gawang. Oh my goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. Chris Rumbiak. It's looking promising. It's opening up for them. Can he put it away? Oh, Hilmansyah. Reflexes from the keeper. Good. And the danger averted.
Face-nya Hilmansyah kurang mirip ya. Playing it in. Just too much height Rakik. on that one. Close shave though. Oke, nampaknya Barito mulai menekan nih. Wah, itu. Wah, passing. The ball back. Passing dong. Rahman. Mulai. Fruitful looking attack. Couldn't quite find Okay, his good. teammate. Tuh lari aja tuh. Nah, Saldi baru masuk kan doi. Pass. Ayo Hansen, tunjukkan. Oh, duh. Missed by an awful lot. Tepis ya? Wah, tepis. Kali ini ditepis. And a substitution Gak kena tiang lagi. in the offing. Kita masih bisa ganti pemain gak sih? Udah berapa tadi? Berdua ya? Udah 3 sih. Ya betul, udah 3 tuh. Cosplay Werner sama Higuain. Iya bisa jadi, soalnya tendangannya kayak gitu. Saldi, Hansen, Rashid Bakri, Well timed tackle. Kahfi, Syarahil. Just 15 minutes remaining. Oke, Yakob Sayuri. Alert defending. Apa? Fed forwards. Oh, but cutting it out in the nick of time. Astaga. Well, he's outplayed and outfought him. Options in the centre. No! A goal. But will it be purely a consolation? Gagal clean sheet, bro. They haven't been at their best. Muhammad Syarafa. Halo, bro. Rekrut pertama Arhan, Bang. Nanti kita lihat di bursa transfer. Well, here's the replay, and it all starts off with that cross into the box. Just By the way, Higuain sekarang lagi bagus-bagusnya di MLS. Udah nggak jadi pelawak dia ya. Oke. Bagus lah. Sampai ngelawak lagi. A glut of goals. 5-1 it is. Janssen. Jansen. Well, they know they need to stop him. Yakob. Oh, Nur Khalid. Ih, dikolongin loh kayak gitu. Tapi sayangnya memang terlalu ke tengah tendangannya ya. Substitution time it is. Bang, itu baju PSM zaman tahun berapa? Baju yang mana? Baju yang saya pakai ini Atletico, bro. He's driven in the corner. He's in position. Nur Rahman. Ah, corner kick. So following the deflection, a corner kick coming up here. Who can he pick out? No end product. Ayo Jansen, come on. Masih ditepis Nur Khalid. Aduh.
Loh. Wait. Sticknya ngambekan lagi nih. Over it comes. Now the Okay. attack fizzled out. Well, sitting deep like this might Hey, be a hey. dangerous game. Kamu jalan. Aduh, parah. Loh. Kebacanya stick baru lagi, cuy. Ah, nggak benar ini. Bentar, saya putusin dulu koneksinya nih. Kalau stick PS5 bisa nggak sih? Waduh, ini stick PS. Ya tetap ini yang kebaca, cuy. Kedua, bukan yang pertama itu. Atau saya main di Barito. Bentar. Ting. Ya udah, saya tukar aja sama yang satu. Stick yang satu. Yang kayak gitu sekarang. Waalaikumsalam, Butterfly Gaming, Pokemon Pikachu juga halo. Ayolah, aja nggak mau juga nih.
Malah ngikut cuy. Malah ngikut doi, aduh. Won it back. Kontrolnya jadi dua controller. The final whistle. Oke, itu dia full time. Fans are going to be happy with this result. You're absolutely right, Derek. They're attacking Kok dua yang ngikut ya? Padahal saya cuma pakai satu nih. and the midfield. Can they create something? Oke, Jakob Sayuri jadi man of the match. Kemudian possession 55% ya, 17 shot. Jakob Sayuri 3 gol, mantap banget. Kita bakal apa nih? Usai ya, kita ini aja sih. Kok nggak bisa? DR, waalaikumsalam, halo. We've got some questions for you. Great win, congratulations. Ada yang tahu nggak sih masalah kayak gitu tadi kontrolernya kenapa ya? Sticknya itu kenapa? Kenapa giliran saya masukin kabel pakai kabel nih, malah kebacanya jadi 2 controller yang saya pakai. Padahal kan cuma 1. Oh, I didn't expect to win. Sebenarnya kalau Liga 1 mah harusnya memang kita bisa menang. Beda banget dengan AFC. Thank you for answering the questions. Ntar kita save dulu ya. Oke. Sekian. Ini saya close dulu. Harus diginiin cuy kalau mau normal lagi, dikonekin ulang. Bingung. Oke, kita open ulang. Banyak. Yoi, sticknya berulah cuy. Nah, kayak gini baru bagus lagi tuh. Ah, kenapa ya kayak gitu? Oke, squad report. Wih, dapat 1 kita, Pak. Pemain yang bagus nih. Arbeta Safik.
potensial 73 sampai 94 cuy. Oh ini juga bagus 91 nih boy. Wah ini 3 saya ambil ya. Ini kita buang. Reject player nih. Ini juga 64 kita reject. Nah ini 3 bagus nih, lumayan ya. Wah, signing player dulu. Wah mantap sekali. Nggak nyangka ada dapat pemain yang tinggi, yang potensinya sampai 94 cuy. Taufik nih. Pemain asal Indonesia pula lagi. Wow. Kita langsung ke development plan dulu. Izin out dulu bang, kota gua Scarlet ya bro. Pace-nya tinggi ya. Jadi winger ini kalau kayak gini. Tunggu ya. Cam. Oke. M. Sebenarnya kalau posisi sih kita kurang ada cam yang bagus ya, backupan dari Wiljan itu kurang banget. Saya bakal kasih dia ke cam dulu. Ini pemain. Ini RB sama center back ya. Naikin Wickwood dah. Lagi striker nih. Pemain Indonesia juga. Oh, Wickwood harus naik nih. Plate striker doi. Winger atau striker untuk Safik? Iya sih. Sebenarnya kalau winger striker bagus. Cam juga sebenarnya bagus juga. Tapi untuk sekarang yang saya lihat memang kita butuhnya di cam. Karena kalau kalian lihat ya untuk posisinya si Wiljan ini ya ini doang, dia doang sama si Rian Firmansyah yang murni cam. Sementara kalau winger memang kita punya Ilhamuddin, ya Yakob bisa juga, tapi Yakob ini udah pasti di center forward. Cuman di striker. Cuman ada Auska, teman-teman yang istilahnya ya lumayan 25 tahun kan. Kemudian juga siapa lagi nih? Rizky Eka. Lumayan sih kalau on cam sih butuh kita memang. Apalagi dengan potensial setinggi itu. Ini saya udah rubah ya, saya bakal jadiin right wing utama dulu si mana tuh? Ini Rizky Eka aja right wing utama. Ini saya bakal turunkan aja si Saiful di center forward, striker maksudnya. Kita save aja dulu. Ya kita ada dulu untuk cross conference ya. Kalau Safik di winger pasnya kurang nggak sih? Nggak, saya nggak terlalu merhatiin tadi apa pastinya kurang atau gimana. Pokoknya tapi cukup mudah sebenarnya kalau kita mau rubah nanti kalau dari cam ke winger juga itu mudah banget. 2 minggu doang. Ini bisa dibilang homegrown talent kita sih. Walaupun ya nggak homegrown talent itu harusnya kan ada pada saat kita baru mulai career mode ya. Ini kita dapatnya dari scout.
thank you. المؤتمر الصحفي. نعتذر إذا لم نتمكن من أن نجيب على كل تساؤلاتكم. Kita main ke match day keempat. Rizky Eka, saya bakal mainkan Aska Fauzi dulu. Kemudian Yanse kita naikin, Saldi nggak usah kita bawa ya. Fikri, Mustafa aja dulu, Sarul Mustafa. Jakob tetap saya bawa. Abdurrahman, Hasik. Saya bawa 2 center back cadangan. Ini tetap saya mainkan pertama ya di babak pertama, nanti babak kedua kita ganti. Saya nggak mau terlalu rotasi di sini. Kasih jersey yang putih aja ya. Oh bentar, ini harus ganti lagi nih. Harus ganti ini, itu namanya. Scoreboard. Oke, kita play, let's go. Bentar ya, saya ke toilet dulu. Oke, kita mulai. Cameras trained on one man. Halo, Fajar. Top scorer in the competition. Stay with us on EA TV as he tries for more. And hello from the King Abdullah Sports City here in Jeddah in Saudi Arabia. My name is Derek Ray, and sitting alongside me in the commentary box, providing expert analysis, is Stuart Robson. And we have group stage action from the Cup coming up for you. It's Al Ittihad versus Salzburg.
Well, you have to be consistent in these group games. You can't afford to have an off day, otherwise you're out the running before you know it. Anticipating a really good game though, Derek. Hope we're not disappointed. Well, you never quite know who's going to dominate a game in advance, but I think you can maybe make an argument for this fellow, Stuart. What do you think we'll see from him today? Well, he's their top marksman, but he's also a great all-round player. He just has that ability to go past defenders with such ease. Hopefully we see that again today. This is the lineup for the home team. Ini juga kenapa ya dia lampunya gonta-ganti dulu udah jadi merah sama biru. Apakah ada masalah dengan bluetoothnya? Gimana ya? Kang saran belian mota aja buat lapis. Ya bisa juga sih. And this is the initial 11 for the visitors today. Well, it's a 4-3-3 with two out-and-out wingers, but they do vary their movement. They give width, but they also make diagonal runs infield when the ball's on the opposite flank. Their performances will be key today. Oke, kita mulai kick off pertama antara Al-Ittihad versus Psm Makassar. Ini tim yang ngalahin kita di pertemuan perdana nih. Di AFC Champions League. Texture Santosan Syahrul Lamudin, aduh yang bola kita. Run it magnificently and intercepted. Abdurrahman Romarinho. Pomarinho It's neat passing, confidence on the ball. out. It's time to play it over. Waduh, Well, it took a deflection. That'll be a corner. Now the delivery. Aware of the threat, solving the problem. Abdurrahman. And Ahmadi No. to deny the opportunity. Berbahaya sekali, Bung. Faisal Falah, halo. Untung aja Hilmansyah lagi-lagi melakukan tugasnya dengan baik. Elects to go short. Fahad. Oh, oke. It's a short one. Very good challenge. Wasit pelanggaran dong. Forward challenge. Kartu kuning cuy. What are we going to do about Mau coba beli Ezra Walian. it? So we have an early booking. Saya pengennya striker yang lain sih. Yeah, I think the referee's absolutely right. He's just making it clear to all the players out there, he's not going to take Jangan any Ezra messing mulu. about here. Karena kemarin di PES Master League kita juga udah sering banget menggunakan ini ya, Ezra Walian. On the offensive, Hansen, aduh. they took care of the situation defensively. Romarinho. Pomarinho. What can they produce on the flank? No, Quite control the header and a disappointing effort at the end. Hilmansyah kerja Rodi lagi. Oke, Hasik. Abdurrahman.
Oke, William Swim. Masuk. Ah. Delivering it. And they deal with the threat this time. A very good tackle. Abdurrahman. Lihat. Romarinho. Marinho. And a tiny ball. It's opening up for them. Al-Shamrani. Still level here, but the pressure escalating. And just like that, they don't have the ball anymore. And the counter looks on here. Kian, Options Aska Fauzi. available. Ayo dong menang duel. Oh, oke, menang lari Aska. No. Based on that challenge, you wouldn't be at all surprised Kartu if merah dong, he Sid. reaches for his pockets. Sid merah dong. Merah dong, Sid. Loh, kuning. To have been a cautionable offence. Well, no question about it. He deserved his booking there. What? Gak penalti juga ya, astaga. Aduh. Tani. Masuk. Wah. Harga cuy. Well, every time he takes a set play, there is danger. He just couldn't get this one on target. Pilihannya segar bang, pemain muda pelapis. Nanti kita coba masukin di transfer list. Oke. Moving it forward. Johnson, oh my god, di blok. Great block. Saran bang kalau lagi lawan build up di daerah mereka pressing jangan terlalu agresif. Oke, thank you. Iya sih, itu sih kebiasaan saya itu, kebiasaan buruk. Poor pass. Terlalu agresif ngepress. Kalau baru ini ya, baru bolanya. Bentar, oke. Aska Fauzi, come on. Kosong tuh sana. Masuk, bagus sekali. Ango Jansen. Yes. Ya kebiasaan saya kayak gitu. Baru kerebut bolanya udah langsung ngepres ya. Kayak apalagi itu memang nggak menguntungkan kalau di daerah bertahan lawan. Soalnya mereka bisa dengan mudah memancing pemain-pemain kita ke depan gitu loh. Ango Jansen 3 gol dari 4 match. Oke, lumayan bagus. Nah, ayo bisa lah 3 poin nih. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. And Ahmadi. Deserves credit for Pantutan. winning the ball back. Giljan, Ilhamuddin. A bit of running room now on the wing. Fine cross into the middle. Tuh, Still not clear. On to Tam. Can he finish? lagi bro. Wah. Yes. Ah, In strongly, decisively. And taking into account all the stoppages, 2 minutes to be added on. And Ahmadi, promising pass.
Wah, kalau udah 2 gol sih bagus banget padahal. And space to cross it. Ya udah habis ini. Oke. Bang, request saya kapan dibikinin? Nanti ya bro, ditunggu aja. Masih sibuk sekarang, jadi masih belum bisa record. Well, truth be told, his influence Next bakal beli pemain ASEAN nggak bang? Enggak sih, kita mungkin bakal lebih fokus ke pemain-pemain dalam negeri aja. But even when he has, he's not looked threatening. And the game. Oke, itu dia untuk babak pertama cuy. Menang 1-0 doang kita sih. Sudah bagus banget. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Oke. Ilhamuddin. Oke. Ace. And a good tackle. Ronaldinho. Waduh. Azim keep good job. Minutes to shut them down. No Pelan bola momentum lagi from the cuy. pressing department. Oke. Darul Mustafa. Astaga. Astaga. Ya Abdurrahman. Down here. Hashim. Oh, kebaca. Fruitful looking attack. Pushed into the penalty area. Buang aja, buang aja. Oke. Sailing over everyone in the centre. Santai aja dulu, santai. Able to control possession, but their speed of attack when they win the ball back has been breathtaking. It's been a really good performance from them so far. Nice. Darul Mustafa. The space out wide. Masuk, bro. Oh. Damn, gak masuk itu. Well, you're absolutely right. That's a top-class save. Just look how he Halo. reacts. Pak Jril Aziz Firmansyah. Time for the change now. Kenapa ACL kalah sama UCL? Ya jelas lah ya. Karena ya UCL kan di Eropa bro, karena ACL Asia kan. Kalah lah. Dari segi kualitas pemain-pemain juga udah jelas. Can someone get on the end of this? He succeeds Kenapa in tuh? clearing it. Ntar kita ganti pemain dulu ya. Back kita udah habis banget nih. Nirun Butawa dan Citra ini juga Gitra Yuda ya. Yakob masuk nggak sih? Masuk sih Yakob ya. Tiga pemain sekaligus kita ganti cuy. Oke. Malki. Yusufu Niakate. They continue to Out. advance. And a lot of options here. The cross goes in. No, hampir saja. Now, counter-attacking possibilities. Ya offset sih itu. That break looked so promising, but nothing. Hampir saja kebobolan kita. Good use of the ball, but can they trouble the defence? Oh, Hilmansyah good save. Well, no damage done.
Oke. Ah. Good interception. Astaga, kosong di bawah. To get tighter here. 4. Well, still searching for the equaliser, but not passing it anxiously. Oh anjir, brengsek. City again. A magnificent game unfolding. Ya Yakob memang penyerang sayap. Cuman di sini saya lebih fokuskan dia ke striker sih, soalnya lebih bagus di striker doi. Lebih berkontribusi. Kebobolan kita pada akhirnya. Satu sama bro, sayang banget padahal tinggal beberapa menit lagi. 14 menit waktu normal ya. Kebobolan kita. Now with Tan. High quality defending. 10 minutes left for play. And the conditions look pretty good for the counter-attack. Nah, Oh, he's given the ball away. Yakob, oke. Aduh. Without intervention. Strong but fair tackle. And Ahmadi. Possession changing hands. Mustafa ini bagus banget. Kalau Mustafa. Can they nudge in front late on here? Masuk bro. Oh, come on. And is that going to be the one that wins it for them? Drama cuy. And the fans Oke. win this up. Well, first of all, where's the defending? They're all over the place. But give him some credit. That's a good finish. Great composure. Nice, bagus banget finishingnya, William. Oke. Ayo dong, 3 poin dong, 3 poin dong. And the ball is moving again. Anyone's guess how this is going to finish. 2-1 currently. We are going to have 2 additional minutes. And Ahmadi. Well, on the attack, hunting for a late equaliser here. Oke, full time. There it is, the full-time whistle here, and it's a victory for the visitors. Yes, Derek. Well, it could have gone either way. Kalau jangan terlalu pressing di depan waktu lawan daerah sendiri bang, biar bisa ciptakan kondisi overload belakang pas di counter. Oke. Ya untungnya kita berhasil mencetak 1 gol lagi ya, For a reason, dan berhasil mendapatkan 3 poin untuk pertandingan kali ini, luar biasa banget. Masih cukup banyak tadi kesalahan-kesalahan, dan untuk peluang kita juga masih ada beberapa yang miss yang sebenarnya bisa berbuah gol tapi gagal dimanfaatkan dengan baik oleh lini depan, khususnya tadi si apa namanya, si striker kita itu Jansen. Dan performa dari Yakob sih menurut saya udah lumayan lah ya, walaupun dia masuknya di babak kedua nih. Lagi-lagi saya sangat optimis si Yakob ini lebih bisa berguna di posisi striker. Oke, sebenarnya skornya juga tipis ya, shotnya tipis ini. Kita punya 7 shot, 6 shot dari Etihad. Kemudian possession kita kalah. Dan ya kita hadiri untuk post match interviewnya.
ACL kalah saing dengan UCL karena kalah pamor aja dan kalah populer. Kalau saya sih udah jelas sih dari kualitas juga memang menurut saya ya EL kelas tim kelas dunia gitu loh ada di situ. Jadi ya Eropa ya kan. Asia juga bagus, AFC. Cuman memang kalau dibandingkan dengan UCL ya memang harus diakui sih. Bukan hanya sekedar kalah pamor sama ini juga popularitas ya. Tapi memang bagi saya ya kualitas pemain dunia memang ada di UCL gitu. Tim-tim kelas dunia ya memang pada bagus semua sana. Dan mungkin ya karena ya popularitas juga ngaruh sih. Ngaruh. Oh, striker ya. 2021. Ronaldo, Messi, Lewandowski, oh Luis Suarez. Kayaknya sih Lewandowski ya. Lewandowski nih kayaknya. Oke, kita save dulu. Kemudian untuk klasemen sementara di Liga 1 kalian bisa lihat kita di posisi pertama dengan 6 poin. Ya banyak sih 6 poin, ada PSIS Semarang, kemudian ada Persela Lamongan, Persiraja, Persib. Persib enggak, Persib 4 poin doang. Cuman dari segi gol ya kita lebih unggul, 8 gol. Kalau untuk ASEAN ini AFC, oke kita naik ke posisi 2 sekarang. Mumbai turun ke posisi keempat dan kita selisih 1 poin dari Etihad. Oh sengit sih sini. Piala Indonesia belum mulai juga nih, aduh. Kita bakal lawan PSS Sleman pertama kali nih. Top scorer siapa? Yakob Sayuri itu kan, Yakob Sayuri cuy, 4 gol. Ya jadi kita break dulu ya. Udah jam 12 di sini cuy. Saya mau mandi dulu, mau makan siang sekalian juga ya. Nanti kita lanjut lagi pukul 1 WIB. Jadi kita istirahat dulu. Pukul 13 ya, 13.00 WIB ya. Mandi cuy, mandi. Makan. Tapi tetap nanti lanjutnya PSM ya. Hari ini harinya PSM. Jadi semua live streaming hari ini tuh PSM. Kecuali ntar malam kita bakal watch along timnas Indonesia yang bakal berhadapan dengan Singapura di semifinal AFF. Jadi jangan lupa kita bareng nonton ntar malam ya. Live streaming. Tadi saya udah save kan? Takutnya lupa lagi.
Cek. Halo, halo, halo. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Kita bakal restream untuk episode ke 5 Psm Makassar Career Mode. Saya pindahin dulu thumbnailnya. Oke, jadi kita bakal restream ya dan lanjutkan episode ke 5 Psm Makassar Career Mode. Oke.